Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar asir tu civilian sang puya Mizo mamo sang boy puya New Delhi azin Minister Dr. Ala Thanglenan voin khan leng pui airport a mason na tho sang te ain fia Minister Polar Zilianan nam dang kopuya than chu namral na pakhat ani awangin kopui than konga nam anga than har atulati Prime Minister Narendra Modi chon Sri Ana chuan ram chung lo nei tu Bible chani le point panga chuang tan hlokna athen don ti soin thingtlang e bardin hunna satakina choi kang don ani ati G20 India President Noya Startup 20 Group in hu khom chuni ni o voin khan sikim khopui gang to ka tran ani Mizoram sarkar thil poimo sang boy puya New Delhi azin Minister Dr. Ala Thanglena chuan voinaron ho in lengpui airport medical inspection MI room lengpui dam tho in le sub center te tho in anmamo sang te a en fia Dr. Al Thanglena chuan lengpui airport MI room chu ramdang kolzin ta na poimo big thule G20 awanga anlo chei tha chu lomamati thu soya ti changtun zela ngai thule anmamo le thil tul te chu ahnena thena a thei anga lo pui zela tum thu shilani lengpui dam tho in le lengpui health sub center ko nai minister hian lengpui dam tho in chu covid hun lai tang to a kolzin ta na Mizoram in a thor tang kai ani a nakina engri amopo lo thleng le theni a Mizoram tan khol chon dam do in poimo takani ati staff quarter sak that ngai te enin malak zela tum thu soya dam do in mamo sang te chu ahne na thlen zel turina shilani isolation wa sakme po en marin thok tu te hna a thale rin om theyang bera thok turina cha a tuna an sakmek chin chu an sak that ema wangin lom thu soing ngal bok ani Dr. Ala Thanglen hen Min Khan Ministry of Micro Small and Medium Enterprise MSME Secretary BB Soin apisa muwa MSME scheme noya district palia flatted factory complex sakna senso za zela somkuwa cheng viable somli pali noi somriat pariat sing seri sang seri sarkar la puin aphal sak to chu pesuak thoi tura dilna theluta he complex sakna na Mizoram sarkar in atum ve tur cheng viable chali noi li singko sang kha chu finance department in tun than nikwa khan man phalna pesuak to ti secretary hi shila nimin ve khan minister Dr. Al Thanglen ale Minister Puti Jalan Tlong Aten Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav and Mudun Boka Mizoram Tana Environmental Clearance Pethei 2 State Level Environmental Impact Assessment Authority Nikum Zolani Sompreta Top Tochu Athardin Thoi Turin Ngena SEIAA body omlo wang hian kongpui lai lunglak le adang te tan Environmental Clearance lak chu kong a harsana lian tak Mizoram chuan ato mek thuan thena heba ka hin lengpui huna National Institute of Technology and IT sakmek forest clearance nei lo awanga ti toblai lo ka wanga harsana chungchang an thlen boka hema chungchang thau hi Director General of Forest Chandra Prakash Goyal hnen an thlen zui bok ani Dr. Ala Thanglena hian National Green Tribunal NGT Principal Bench New Delhi Environmental Clearance nei lo te kori khoi aphalo wanga Mizorama insak na thok tu tele kor nei tu te harsana to chungchang NGT ang na thelu tur chungchang Mizoram State Standing Council Advocate CDS Kotela Soipui Bok ani Ayush Minister Sarbadananda Sanowale Ayush Ministry Secretary Vaidya Rajesh Koticha tetne na khumsom ngale khumsom omthena tur Ayush Hospital engemazat saknan sum pechuak thoi tura dilna thelut boka Niti Ayog Member in Charge Health Dr. VK Pola po mu in ahma lo thento Mizoram mamo sang te soipuin Mizoram tana damdoi in ahman tur khol poimo MRI le X-ray ngai tu puirang turin nge nani Dr. Ala Thanglen hian Professor Balram Bhargava Chief of Cardiothoracic Center AIMS New Delhi chupisa muin ZMC Cardiology Department din ani theinana thilpoi mo asoi puya fanom theite hai chok tura ZMC in DPR and boss chu Professor Balram Bhargava kaltang hiam help din sarin theluta ZMC Administrative Block cheng viable chaza pathum senga sakzo tak hong turin Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia sombok ani Minister Pualar Zile na chuan namdang kopuya thanchu namral na pakhat ani wangin kopui than konga nam anga thanhara chulati nizan wana pa hola Mizo film thar Black Rose tlang sana hetui soin Agriculture Minister Pualar Zile na chuan namache na poimo le a nupui pasal zon konga po film khurzola chulani ati Mizoram main lovin khovela movie an sat ani thu soin minister chuan zirtina thane tamtak online chen khat ero chu nunti chathei ani awangin film khurzo ka movie en turte thlan thiam ngai ti a khochak le khotlang lam film ten na satakin Mizo te arun mek ne she thu po soin Mizo kut su ngei te orzo ka en trula ha takle sumle pai tam tak senga siam ani awangin an thorim na
choi san sak theina poimo takani atibok Mizo film tam taka Mizo ta nun dan phung le zerang talan na tam tok lova zo zemoi le zerang talang thei film tam jok siam turi Mizo film bo se tu te angen bok ani scholarship khomi puita tuitan tuicho en lui then fine tlang puiven khan tho ani Public Health Engineering scholarship Watson Division District Urban Development Office se scholarship subhead to tarsoi me ta chang ho hoi hot World Water Day sang ni somhi pathum pola tuicho en lui then fine tlang a hian scholarship khopui chunga we me branch sang atangin we me member thanem takan thok chuaka tuicho en fin tu lui kor sang an thian fai ani tlang pui tran ma in PHE scholarship Watson Division EE puis la sem le na chuam tlang turakal khom te ma bolho siam tlem turakhosak in herrem thiam apoimo thule bolho amun takapai ngai poimo mi ni chu chang kana ni thu soya tui chu mishing ten nun na atan thil poimo berte jinga mi ani angin tui hnahum halle avon thiang him chu khotlang hrisel siam na ani ati cheng no zali senga sak Aizawl mini sports complex chu nimin khan minister pulrot ke mana hong Aizawl mini sports complex hi donor ministry noya NLCPR kaltanga khelmol siam tur palizinga pakhatani a heng project atana atira sumro man cheng no zali sompatnia no sompathum chu donor ministry in pai thenim meninga sang sompasari khan cheng no zali sang sonani mini sports complex ana tur tender hi October ni somni puruk sang ni sompasari ti soni a February ninga sang ni sompreta NECS nena pek ani a hen hai work order pek atanga company chunga sakzo turani line COVID-19 tripulenga wangin hun tiam sunga zo the ani talova voithum lai hun pose sarkara dilani nuwa Mars somthum pakhat sang ni somni pania analen zol zo fela ngai ani a ati changklun hairo contractor hen ala tho chun zom zel ani mini sports complex a hian contact sports center sakani baka Aizawl playground umsa chu standard size tlinga lai zawni a gallery le pavilion sak ani bok Aizawl police ten ni zan khan Aizawl khochunga phalne lewa tolruk lechi urea bag zarukan man Aizawl police te hian ni zan khan ar tlang peng Aizawl veng thara lir thelena tangin urea hen mana voin khan fertilizer inspector pihmengai thangi ren thlei hnen an hlana lechi hi voin ve khan horticulture department kodama hlan thlak ani Aizawl police ten january sompruk zan khan urea bag sang ni zali loman to in kumina dan phalowa tolruk urea bag sang thum an man tlingta ani ni zan lai vel khan ko hai khuwa pu david ladin sang in chu bungro engma chu manovena kang fai vek ko hai khuwa hi mami district chung west highland khobula ani a khonaya in kang hi thingtlang in pa ngai achung rangwa le di chi pol abangdap achho thing phel le da pani a kang me cholai hian chung ko pa ber chau ina hinaria ka in kang in ati har chuan alo ana sato wangin kong ko pe tanga chho thein to lova chau ka kong ka tana sa sengani Vandona tokte voin khan khonai VC kai shoin mipuin inan saksak ngala ko than tuiru matang po in an VCP hovin mitlonga enge mozat an thok ani chia to jungchang hriat vele West Highland SDO civil le BDO poisal ram lenan khonai hi pan ngalin natlang thingpu in nan poisa pe a sirpulina pek ba ka disaster management department atanga zangdam na thayang te dil sakngala ni tur thua soibok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan Sri Ana chuan ram chung lo nei tu Bible chan hile point nga chuang tan hlokna athen don ti soin thingtlang e bardin hmunna setakina choi kang don ani ati voina New Delhi Global Millets Sri Ana conference honna he thui soin millets chu sigle sa danglam mil ani thu soin tui har satna po tangkai don hle ani ati a pomodi chuan millet chin chu leilung hriselna ta na mihring hriselna ta na poimoti soin sigle sa chezel vena turte mitin dai cho thane nale nun phung thalo awanga nana sang do nante atangkai donani atibok Sriana chu ele barle thlai thar lammai ni lovin aram ho sangna tur man ro poimo takani atibok G20 India President Noya Startup 20 Group in Mukhom chun voin khan Sikkim khopui gang toka tran ani a hen Mukhom hian atum ber chu khovel puma startup sang te hui khoma ramten in zalen taka man son theina turani a in Mukhom honna Sikkim Chief Minister PS Tamang chuan thu sen Startup 20 chu khovel puma helam kai noya na thokle bultan mek tan hunram chang takani ati a putamanga chuan sarkar le pui Startup India malang awanga ram sunga masona tam tak thleng chulo momati thu soibok ani in Mukhom a hian Union Minister of State for Commerce and Industry Pusom Prakash po telim sarkar le pui marsak masona angai poimo thu soin startup lama po na setakin tran ala ani ati Chanchinthar chati topna na tlang pui
Mizoram mamo sang boy puya New Delhi azin Minister Dr. Al Thanglenan voin khalung lengpui airport a masona na to sang te a enfia Minister Policy lenan namdang kopuya thanchu namral na pakatan yawangin kopui thankonga namanga than hara chulati Prime Minister Narendra Modi chon Sri Ana chuan ram chung lo ne tu Bible san hila point nga chuang tan hlok na akhan don ti soim thingtlang ai bardin huna satakina choi kang don ani ati G20 India President Noya Startup 20 Group in Mukhom ni hi o chu voin khan sikim khopui gang to ka tan ani chuti jong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani